Umpamana pakun apa satuan rumah nikah sakit ateh perasaan, maka kakui tamu isi apa sa nikah saya lebih afdol lebih saya ambu apa sa. Ari esena kitab cek hihihi biar nikah pak. Iki. Dadi kalau terang panjenengan mun apa sa namui umpamana. Yang kae bideng nase umpamana mbian pakun apa sa nikah tuan rumah apa sakit ateh langkong saya ambu apa sa. Tangkolang nikah bukti terang aki keng ini kapasa sunat pak ki di bulan Ramadan bian yang siang nyari panamu yan dan kiai mun yang kaya afdolan ambu apa sah benih ho eki manabi pasana pasa sunat detik gula mun pasa sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkolang Budi ki kurang kompak kejawab. Jangkolang Pak, aulok salam kak ditoho koma sunnat tining ajawab hokoma wajib. Alhamdulillah ya de sampai tengah kompak keng tengah ka Budi ni kata pate kompak. Ilang kina boleh ngiring pak kompak Pak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa azimina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Miskinun miskinun miskin. Rajulun laysat lahum ra'ah walau kana kathiral mal. Miskinatun miskinatun miskinah. Imra'atun laysa laha zawjun walau kanat kathiratal mal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Katora dek kesemetejena tantretan kaum muslimin para oncengan baik serabuepon dari purnama otabe sederi luar purnama bedehi iki termasuk kula seje siampon mi sami hadir nenggak di topangkunan para bengasepo tokoh agama tokoh masyarakat para guru ngaji wabil khusus deka saliran simulje taretan beten kaula Kiai Mahrus Seki Puru Bisawas kento ampon apareng sambutan atas nama tuan rumah ngereng Pak Bapak para oncengan langkung timin kaula sareng panjenengan arekes dekajunan Allah Ta'ala akadia kaula sareng panjenengan pagi mangken nikai takdir bisa along bolong mantermu ke epakombola pole paki tina akhirat amin nang eswarkeuna Gusti Allah amin asareng para aulia amin asareng para anbiya amin
langkong-langkong asarang Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Komandan kedua Ananda Erlan Wibowo sareng Rajina Ervina Anis Sofyan. Sampun lastare epakabin. Bila cong sia kabin cong? Abah. Le 2 bulan? Apa lebih? Setahun? Depak. Tak ada pak. Berarti ini kebeni pengantin baru nih Pak. Pengantin baru ini kawan ki. Ngereng tu aki mantermu ke Erlan sareng Rajina gento. Berarti aki na cudu baris fit dunya wal akhirah. Mantermu ke paringna murah racekena. Kangkui sangu ibadana. Insyaallah cong amin pakosok malar manter etak tirakin depak deka Mekah Madinah cong. Baik umroh langkong-langkong haji amin Allahumma amin Allahumma amin. Tretan nang dua tempat Gusti Allah Ta'ala ni kan kesaki Pak. Dek kakaula sareng panjenengan cek yen pasangan kaula sareng panjenengan kaento takdir penciptaanna Gusti Allah. Sehingga Erlan nikah pas cudu bareng Ervina nikah cipta sareng sira Gusti Allah. Tegesaki bareng Gusti Allah dukalin dalam Al-Qur'an Pak. Pertama Allah Ta'ala debu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi tamasuk tanda kakubasan Allah an khalaqalakum Allah nyiptakan kaula sareng panjenengan sedayana min anfusikum dari tibin kaula sareng panjenengan azwaja pasangan. Jadi Erlan mbian cudu bareng Ervina ya lok sera bini nembian nika. Mbian ka binin ngulok sera. Adik kon adik cong. Obe sayang ra cong. Iki. Mbian bareng adin nika cudu Ervina cipta bareng Gusti Allah. Si nomor 2 tegesaki bareng Gusti Allah Ta'ala dalam surat Yasin ngasa saben malam kaula sareng panjenengan maos kaentoh cepon dawuh Gusti Allah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Gusti Allah Ta'ala sampun nyiptakan kaula sareng panjenengan pasangan kaula sareng panjenengan. Jadi teretan nasihat pertama deka komantan anyar nikah komantan baru iki komantan cepon abid kento Ananda Erlan le Erlan senga cong sabe neng dalam atena Ervina nikah dati bina mbian dati cudu nambian cipta ben takdir firung sera. Bapak tak tahu jong. Kafuru semari ya nikah. Takdir ben cipta firung Gusti Allah. Kaula sareng panjenengan ciptana Allah Pak. Manabi ciptana Allah berarti kau tu taat ke Allah, kau tu cinta ke Allah. Manabi ngako cinta bentoan ke Allah Ta'ala maka patoroan si anya ma Ervina kaento patoroan si anya ma bini-bini kaula sareng panjenengan nika Pak napa pun saya kalakoh teretan ngireng panarema contoh umpamana Zubairi nikah ngako cinta ka kula bigula patore penakan ber antara umroh 20 hari rabet tang penakan raya pakan ipatepak ya ampun iba ka purnama bareng Zubairi kento
Muncat Zubairi ni kecinta ongku ke gula, napa sekala ko penakan gula tretan, bekus otabe cuba, ye keseneng, kina fudan. Penakan gula akhirnya mi takami nang ekor sena Zubairi, mi takami nang kasora Zubairi, mon Zubairi jet ongkuan cinta ke gula, perak, alhamdulillah, lora la pernah nang tang bengkoh, alhamdulillah. Apa bola nah? Karena atas dasar Zubairi cinta ke gula sama toro. Ngali baki? Mas kena minta kami mabelo piring, mabelo cangkir, keseneng bareng Zubairi. Karena yang kepernah nang bengkon Zubairi. Tapi mun Zubairi ini kayak patoro penakan bi gula, Pak. Ya, ber. Rabet ya, kok 20 hari tadi nang Indonesia. Umruang kok rabet patepak. Depak kecombon Zubairi, pola nak kemi nih kasor teretan pai patapor bi Zubairi. Zubairi ini kan aku cinta ke gula, ya cinta na berarti carpak. Muncet cinta ongku, napa sih kelaku bareng orang cepat torok gula nikah, pasti seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak sani kejukan, ale Erlan, ambian muncet cinta ke Allah, muncet taat ke Allah. Patoron na Gusti Allah si Anyama Ervina Ani Sofyan nikah napa pun saya kelako coba napa boleh fokus taremah bos halo bos tare kiki mangken Pak kita ada Pak setahun kita keluar aslinya Ervina nih Pak paling kita pernah kiri bareng bini na gento karena kita ada Pak setahun ambu cong, le 2 tahun, le 3 tahun, keluar kia marko ya na cong. Zaman menyaman ban. Kula baniking kok na nikah Erlan. Tapi soba aja siap, paki. Engki mana bikin le sebulan 2 bulan bini ni ketretan, abenta bareng laki na ibirci Pak. Tak kira kikir kelakon, laki na tretan, tapi mana bi ampun setahun 2 tahun, apuh nyarang Pak. Kimpian pun langkong pengalaman itu bang badan kau lah. Engkau badan. Ya besar kibi kula songkon banyak semireng nih berarti sering kikir bini nih kah. Allahumma shalli ala Muhammad. Engki. Ini sama orang bini ini biasa nyerangap. Kalaki na biasa. Karena teretan kau le serang panjenengan nikah manabi ading bandingakinah. Kemaceremi orang laki bareng orang bini maka jawabannya jelas cara emian orang yo setuju mian yo setuju ge ngosok mian enten setuju yo mata jawab setuju engki biasa coba mun tak bar saja orang purnama kento mun tak bar saja aja mun orang bini ni kelebih ceremi tebang orang laki panjenengan tapangki bareng tetangga nah dateng pasar dateng benda besar tanya aki was elek teng dimma ya jawab na duka lemat perak teng pasar wes lah marilah coba iyu teng pasar pas tanya aki teng dimma yu aku jawaban na Pak sagudeng Pak teng pasar kode aduh reng bareng oke kapi satia beras ongke gula ongke nyanyior ongke agas ongke barang ongke kepi setiap mata nyaman mun masa na Jokowi riai gua cereng beretanya kiteng dim apa depak ke Jokowi kina budan ya lah biasa karena orang bini ini keteritan lebih ceremi tebang orang laki maka wajar nyarangap dek laki nah ya maskin apa kunta oleh yuk zaman menyaman pian ucan kiai wajar nyarangap ke laki panyarangap melolom yan punten kangku yang bini ayo muhasabah ayo mun bisa aja nyarangapan laki tapi kangku orang laki mun orang bini nyarangap ayo anggap biar cong Ervina Ani Sofyan nika mun nyarangap kambian mas embian nika do orang mama lecekan gula beri janji aki gula yang meliakin anu lecek kambian cek mulai lambong ani kambian abis bibir pas cong ya Allah patoron ajunan ya Allah. Darah mah
Engki. Jadi arwah pabeli kasih matoro, pabeli kasih matoro. Muntai pabeli kasih matoro pak, belis pak. Pak beni empian berak se serangap bereng bini beni empian. Tekan sini ku emik ini sama serangap kia pak. Gula tak top no top na tretan. Api datu kaman-kaman gula nih kak. Perak mae sepa kaum muslimin gempang beda teori na beda metode na tapi kemarin debak bengko debak kamar serangap kia oh Allahumma shalli ala Muhammad. Maka deti orang laki ni keteretan resep aja setong berak sabar cangkolang pak saya nggak cek sampai pancenengan kak dito deti orang laki tak sabaran mangkan apa in dalam fikih kak dito hak telak ni keteretan berak ibeki dek orang laki orang bini nelak laki na 70 kali telak dekuna na ho tapi mun orang laki jain mainan sekalian ngucap tolak tuki dek telak ben bareng sengkok jatuh tolak teretan apa bola nah karena Allah Ta'ala Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dito oning jak mun sebisa nahan emosi kak dito orang laki orang bini anika biasa na tak kuat manabinahan emosi ya cangkolang mundur yang purnama tak bisa nahan amarah tak bisa nahan emosi ya berarti kayak laki komangi pak taborana pak ni sokoni pas nampili nga jasa kecek panur kopa ni sokoni pas perkata tahu ka perkat dong nyawa dari beberoh Arya bani orang laki jantan masyarakat purnama mun bada orang laki kadito ni sakoni mukul kebinin na berarti ini ka orang laki komangi bener yuk bela bigulam yan makin setuju ya saya nggak saya kalau pai berkat duaan marengi Allahumma shalli ala Muhammad engki pak empian mendeti orang laki paling jantan bermacarana wah tende orang laki paling jantan satunya siapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nikah itu buaki bareng para sahabat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuddamahu wa imra'atahu qad Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaento tak pernah ngastani pembantu-pembantuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaento tak pernah ngastani raji-raji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nikah pak romantis tretan. Beliau nikah tidak merasa napa ki? Tidak merasa malu kangkui melaksanakan perkara-perkara romantis bareng raji-raji na pak. Bahkan beliau nikah orang napa? Ayo bitong bang kata Gusti. Beliau nikah Rasul, beliau nikah Nabi, beliau nikah Presiden, beliau nikah kiai na kiai, ulama. Tapi subhanallah beliau kak dito tretan tidak merasa malu, tidak merasa mahal. Ngelaksanaki perkara-perkara romantis bareng raji-raji nah. Coba. Setong bekto beda raji na Gusti asmana Sayyidatuna Sofiyah. Pasir asmana? Sayyidatuna Sofiyah. Sina Sofiyah ni ketretan naik onta. Numpa onta karena onta ni ketengki. Senaya orang bini ya repot. Karena repot Sayyidatuna Sofiyah senaya onta ni ketretan oning panjenengan napa sih kalako Gusti. Gusti ni ketretan pas nang sanika pak. Nang sanika. Jurukong nga nika. Napa nika maturan nang anik nika. Ningkong. Ningkong kang kuwi napa? Ningkong sopa aja poka nga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Eka kebay dek on dek ke Sayyidatuna Sofiyah naik ada kata sontak. Gogok nih gak pak jauh yang purnama Walan bini na terlambat se entar ke pasar beda mo tola siap mana dek sulit dek Walan terlambat begitu naik panguncel bada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sampai ngak nih keteretan
adat tiaki cangkolang po kang beliau kak dito kang kui dek on dek ke Sayyidatuna Sofiyah senaya ke atas onta. Ngiring tu akiman termuka nanda Erlan Wibowo nikah ngala ada ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Maskina tak 100% ya mun 100% mi mustahil teretan. Tapi paling punten ngala asan apa persen 50% utawa 40%, 30% dari akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nalekana bergaul sareng raji-raji. Nah, amin Allahumma amin Allahumma amin. Teretan saja seemul jakisan Gusti Allah Subhanahu wa taala makin nikah teretan tanggal 6 ki 6 napa tanggal 5 makin tanggal 5 bulan Raja. Tanggal beluk nikah Pak. Ini kapon bab tentang perkawinan lestari gula mumpung mak semak tanggal beluk tanggal sangak Zulhijjah bada perkara si penting ikau ningi bareng masyarakat purnama. Tanggal beluk Zulhijjah telu hari ki kento nikah nyaman are tarwiyah. Are tarwiyah. Anapa mai sebut are tarwiyah? Tarwiyah ni kemakna teretan acareta. Ota abe careta. Anapa mai sebut are acareta? Karena tepat tanggal belu kento Nabi Ibrahim sampun mimpe pakon yang beli putrana kiga dito Nabi Ismail mimpe kento pas eka cerita bareng Nabi Ibrahim dek putrana Nabi Ismail. Tanggal sana pas eka cerita tanggal belu. Mangkan tanggal belu disebut yaumut tarwiyah, hari bercerita karena Nabi Ibrahim cerita tentang mimpena dek Nabi Ismail tepat tanggal belu nikah. Engki ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tang anak Ismail malam angko amimpeng koy pakon bareng Gusti Allah kang koy nyampli bakna berem mamuncan banjong. Le ni kasih kecerita tepat tanggal belu nikah. Mangkan kau sareng panjenengan nikah teretan nyebut tanggal belu nikah kalaban sebutan yaumut tarwiyah. Nah, tanggal belu Zulhijjah otaba yaumut tarwiyah ni kakau serang panjenengan eson nataki apasa. Eson nataki apasa. Eki. Sekarang ditujukan tanggal sangan saya sebut yaum Arafah. Tanggal sangan saya sebut yaum Arafah diantaranya karena Sayyidina Ibrahim kadito waktu pakon nyampeli putrana Ismail ini kan ki ragu Pak. Arya pakonan re ongguan ja dari Gusti Allah. Mak bedek pak pakon yang beli anak ragu awal Nabi Ibrahim kain toh akhirnya beliau kali toh betul-betul oning betul-betul yakin yen papakon gak dito dari Gusti Allah tepak tanggal sanga mangkan tanggal sanga disebut yaum Arafah are oning kenapa oning jamun papakon Gusti Allah kak dito ongku papakon Gusti Allah berarti si debu punten tanggal sanga disebut yaum Arafah karena orang Islam nikah tanggal sanga si haji nikah perpan wukuf neng Arafah. Walhasil belu bareng sanga kalau serang panjenengan eson nataki apasa. Gula tanya angka masyarakat purnama. Engki sangkup tak sangkup apasa? Aduh saya jawab ning kelemah. Sangkup tak sangkup apasa? Korang kopak sangkup tak sangkup apasa? Boy, budi mau tak sangkup. Anapa gula Pak? Matanya kapan jenengan katiga ento. Persoalan deki tegal belu tegal sanga apa songku apa nje aro persoalan ibadah lain. Tapi kalau serang panjenengan mulai mangken kudu andi niat teretan. Apa asal kudu andi niat nih. Ya perkara tepat tegal belu nih pas beda konjengan lain bapro Pak. Engki. Napa bolan karena niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin gak dito lebih bagus itu bang amal lah. Le kau le serang panjenengan, waktu nak ifuru pas jawab sangkup. Kasapun aniat kangkui apa sah. Perkara deki takil belu ni keteretan tak apa sah. Ki kau le serang panjenengan insyaallah pun oleh kencirin aniat. Gagak tak gagak? Gagak tak gagak? Ya kayak ngapa sah Pak. Jong jangan kiai seperti niat lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gula mun takal belu takal sanga ben are-are puasa sunat lain nah
kan koncer ni kayak wajib pakai bahasa tarwiyah, bahasa arafah, bahasa nisfu sya'ban, bahasa muharram, bahasa rajab, anika wajib pakai dek anak-anak santri koncer. Iki gula biasana manabi akak dia nikah tegal beluk tarwiyah nikah kinuro asaur gula berenang kana le perkara deki beda koncengan kol sanga lain bab kasa lain bab gula ngocak ke tuan rumah tak langkong tuan rumah gula nikah malam asaur makin gula posisi pakuna pasah manabi yeti ni gula tak de lemon tuan rumah ngocak punten ge abdi naga dintoh aniat pacet nyampelimbi kangkui ajunan manabi ajunan pas tak nak de ketipon apa ya iya petek pak kenggula ngelaksana kinga nikah pak jangkolang beda ilmu na pak hihihi biar nikah apa janda benar ulama orang kadito manabi apa sah pas namoy o tabe yon ceng akatia pagi makin nika yon ceng gula koncengan kapur nama umpama napakun apa satuan rumah nika sake ateh perasaan maka kakui tamu siapa sa nika saya lebih afdol lebih saya ambu apa sa hari esena kitab cek hihihi biar nika pak iki deti kalau serang panjenengan mun apa sa namoy umpama na yang kae bideng nase umpamana mbian pakuna pasa ni katuan rumah pasa ke ate langkong sae ambu apa sa tangkolang nika buktoe terangaki keng ini kapasa sunat pak gi di bulan Ramadan mbian yang siang nyari panamuyan dan kiai mun yang kae afdolan ambu apa sa benih ho manabi pasana pasa sunat deti gula mun pasal sunat kasa kia sahur sareng nak kana nikah gulaku nyare konjengan niki gulaku nyare konjengan saya tak nyaman munda konjengan pak engki kering nika teretan walhasil takel beluk takel sanga ngireng kalau sareng panjenengan usaha ki apa sah lamun beda sing ngaku ngi kalebihan cekeh soki umpaman ring purnama tanggal 10 ayo melembi ayo melesape kebain apa korban itu beda saya korban korban perasaan gula mirang kabar yang purnama niki soki jan pak caan baca toh receh tak ngako bener saya kama si soki ini kah tore sera soki otang ngireng manabi bade si soki cek kelopai ini kah di paling punten melembi teretan kangkui korban iki malar manter kau sareng panjenengan bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala berarti yakina kabulana Allah si ongku taat dek kajunan Allah taala Ananda Erlan Wibowo nika mantermu ke parina kemampuan yang dalam mimpin keluargana mantermu ke parina kemampuan yang dalam abekta keluargana dek kekaridaan na Gusti Allah parina gempang rajikena kangku sangu ibadana ban insyaallah bani berak cudu baris nalekan itunya insyaallah tetap along polong sampai dek surga Gusti Allah aka dia saya buat kibar Gusti Allah udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun amin Allahumma sekak ditoh sekatir pamator jangkolang nyon samora manabi beda pamator sekurang iswaki dek kapang kalian panjenengan utama dek ka muslimatan gula ngocak muslimatan lebih ceremi tebeng orang laki jangkolang benih keng abek cuba akina muslimatan tapi gula keng abenta realita iki na boten sabora na yuhi iki membeda saya tak terima kapidatun na gula utama ni muslimatan ni ka ambek gula marin yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.